Lapan hap berdaya ke annual sport meet balai jengki skol samla ke parish sak seniang balang senong thang tring. Ke annual sport jengki khun samla ke parish sak seniang ha balang senong thang tring balapan long nadu ka khat pratarik hadu khat khandai tarik unai lar hajar pulai ha ka jingalam jong samla jatisan tengkan kum secretary sports penkiman lamari assistant sports ka general secretary jengki khun samla ka samla Elad mi lapasan ki executive member baro ki lasai ka buj banyawer ki khun samla baro jong ka parish shakani ka sports ka ba longru ka jingale kai kilan met ha ka ba bon bentai ki jingale kai pa pher lapan long ha ka te kasi last time ki program ha ka khat pratarik da ka open ceremony da ka ba pen ki burom ya ka lama ka seng da Reverend Padar Janestar no cloud parish priest ka parish kumba shispa arpau tam ngut ki khun samla balawan syakani ka lempung ya kai hakabala phia yaki haki lai teli ki group jong Saint Don Bosco, Saint Francis baru Saint Dominic. Lapan kut ya ketika sports meet haka khat khandai tarik daka closing ceremony de chief guest ba Ramdor Lengdo iba de ru ex president ka seng samla parish sasnyang ba lapan benaru ba ke annual sports meet ba saw kan long habalang snong mushrat jong usnam hajar husa. Tentu datang ke Dominic kata jantan hijau-hijau. Dan Bosco, okey. Oh, dah si Wan ni. Yang sana. Cik Pak U. Ini string. Stop lah. Dah bang. Dah. Kau enggak? Ini sih. On your mark. Set. Left. 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 Benar, Francis. Setuju. Dominic Abdullah Francis lah okey. Isi la pas. Dominic Abdullah Francis Don Bosco. Okey. And pas turun. Position. Keep down with super. Yoruba Nafsin. Abdullah Francis dengan kita lihat. Dan bersekolah di jalan. Kujalan bangun dia untuk minyak. Okey, rajan Francis. Okey, position lah, very good. Okey, susul ya. Sisi mana? Okey. Dadan, Don Bosco dadan. Francis dadan. Dominic dadan. Suduan Sudani. Sudah sare. Oh. Sudah dadan. Francis dadan. Murati dadan. Okey.
Kelas mag-iang kibor na yan. Bakit ano? Cakan ni masa bapau kan ni. Gitu lah. Penting nak bol. Dia mesti mau.